Abusiafo na ochi asan akọ apro abeto yembio yebema munyina akwa aba kota mu nyinara adusua ye no esua no so onyankopon adwuma ye menso madwuma God's mission my mission no kwasam ne say ye adusua makomako dubako na atwimu no ye pese ye ne wo hwe ne etoso dumieno no atifi asem no ose Esther ne Mordecai ye twe ho abasisia. Chidi amponya me obosoro ne asaso no kwa ne sefata se ye de sa nyigi no edema me ma me ni ham papa ni ha omo na omo hye me de bia se mentena me gidie mu nyemfa no kredie enye adwuma na bia nam sa no kredie se be ma yakwanya ya how nyina ne say we are quick to take away our value me sign ama munyina akwa babio nyamemba yenimiye se ne onyankopon eni yen adiniye wa hase no sara na monso onemo adi niye na memfasa akonya yi na me namo ase esronko kwan so se de biarada mode mafidie edito London Ghana memenda kwanya for Sabbath school na fe chosemu mpense mu maboafo no aye krado omo beboa na aye de adisua mu mpense mu ede abramo but answer na no ma yenkutie enwom emfri evana abna adwene ho frempon ne ne de pa na onfa enwom ehwam emfa medi adisua ne mu kan na wo wi a yebehwe yen adisua no na yehu ne ne betimi asua afrimu. Trust in Jesus the more.
yɛbɛda yɛnua ba ketwa Ivana ase enyum hwehwem a wato ede amayen ansa na meda bigafo yi edi akyerem ma memfa saa akonyan so na memfa asida pace mfa ma wana TV juma kese a eta yachi na afi efa yasem yi na de kɔwiase afana enyina 3ABN TV Ghana saa juma koyi te biara sane ye kana ankrankra juma ko afa TV adwuma de atom so ne oya ne sɛ ye saa juma de ya na omo nso mafa na omo de kɔwiase afana nyina munim sane samre wo yesa adwuma ya hu sika sama din pa ye entino yetoto emam sɛ wo hwɛ TV ana sɛ wo hwɛ babia wo hwɛ bia wo mo bia wo pese wo de boa 3ABN TV Ghana obehu omo number na wo yemfoni na ni fa ofra obi baje wo so kakra bia obetimi de aboa no fa boa 3ABN se yi 3ABN free one so adwuma ko TV ko adwuma ko mienu bi nso ho a wo nso mo fa yesa adwuma de ede kɔ wiase afana nyina ede maye Hope TV Ghana omo nso mo fa sa adwuma de ede kɔ wiase afana nyina sana Hens TV omo nso omo brekum bro hafo man mu omo nso mo fa sa adwuma de ede kɔ wiase afana nyina se ne ye ka no wo mo bia de beboa sa TV adwuma ko ya fa won number na frɛ obi baje wo so na afei watimi o madin keta won nso watimi yi kakra bi ade aboa say YouTube nso na wo hwɛ ya be stress say obe subscribe to your channel no wia na ade won san so amia adoma no so se na be ya yes adwumadi ya won so won san ebe ka ebi won sa ka mema no nso a na nso a wo so ade akoma obi ma me fa sa akwanya yi na wo mo ba beboa me adi na fei yiwia yemfa yeti enu sa adusua yimo media musonfo Bismarck Mensa and then your wadom me wo elder Dr. Alex Collins Afanso esa kam ho elder emakawa great me da se pass and then so about me se busanfo nyina ho ye great me call manima sister Agnes Tete and eti mfimfin no sister age emakawa great me da se and watimi abase emfa December ya de kronkron na me call eto no a elder Hans na someone so na eti eto no a elder Hans emakawa great me da se and then so motimi aba answer na ye behwe ye dishia no ma ye nkatia ni na me ma elder Hans emompaye maye my mompaye unyame kronkron ene ja wo soro ebraso biem se ye frel eba yentem na be kyerɛkyerɛ yɛn na de ho kronkron no ka yɛn ho se yensua ensɛm a efa wasɛm patre adwuma ɛyɛ yensu yɛ adwuma no ene be kasa fa yemu kasa kyerɛ yɛn na kasa kyerɛ wo ma wo wiase nyina Yesu dimunti amen great esa ama makwaba bion last week hwe additional free last week na ye hwe urban anase krum kese mu no kan e be fa so na ye de asem no akọ ehun se Yesu Kristo ba asase su ase wantena Jew fon kon mu na wankọ nkrase nkwa ne mum okọ amama mu fo mu ekonkura kese mu ekosan yare e de asem no koye enya asuafo nso efiri hono enti ebeye nsanda ho amaye nse yenso me entena kurase nko a yenko krumfo no nso ehia enkwaje yesua sa adisua no this week no ye hwe okwan a ebefa so a se oye kristoni oso nyankopɔ na okupie amama mu so anase okupie kru a womo nsom nyame for any reason se ye chi unomum se okopebo paa wo ho no okodi paa wo ho no se okoye den ho okupie ho a okwan ben so ne nso bitimi afaso ne yatimi akita yegidie na nam yegidie nso yatimi atwe afoforo ababaka Kristo ho yebehwe Daniel ene ninuano miensa na hwe Esther so ne Mordecai omkopie susa no ne esi ewo ho no eno na ye enhwesode ema saa na otwi adusua eyi enti yenhwe enka abosam no emfree Isaiah chapter 49 verse 6 Isaiah 49 verse 6 is that gets by a gradual Tomyenti o se eye hari se obeye makoa na wama Jacob musuako so na wodi Israel mu won a wakora won no asane aba na mede wo beye amanaman han na waye me nkwaje akodu asase ano amen great yenhwe
se yen sha se mfiri ha se ye hwe se wako obi man so na memfa ne se we captive na se ya chew edi wako obi man so yem me start mfiri dog ho say na situation ni sitie se wo de Daniel Meshach ne Abednego abra beti omuko Babylon ne ekosi hona wo de toto say we foreigner and I say ukupie amamamu force in terms of almost near situation sitie emfoni ben na etwatre information ho many abesmark me da say sane o church mu no onyankopon adwuma no opese ko ba bia yes enti edru tem bia onyankopon enam kwan bi so say na adwuma be dru akire enti otim ema wo kwan bia economic situation e bia immigration wo besua dia na say different means na wo hu say wo free baby a wona ko different place na adusua no kire say empo se ukọ baby na situation onye very favorable because we free comfort zone ubetima toa so ayo onyankopon adwuma no ode Daniel ne free Hebrew boys the such out the principles na ye nimse Bible medrumre bi Nebuchadnezzar Babylon or Betoshe Israel for so a fight bebree of more inqua na omo de omo kono eno na Daniel ene Niniano miensa Shadrach, Meshach, and Abednego eka and it's all kind Daniel 1 verse 1 to 12 Bible say Daniel niniano mi omadwen say say omafiro mu kromo nanso omugidie die omunya omugidie ho de me de pa mpone Daniel 1:8 say Daniel ebo na dwen po Bible say he prepared na Daniel boni tumpo se onfa ohine nuane ne nsa wonom no ngu no hofi enti wasre apiafo ohine no na wangu no hofi amen sani antiagia kano the dada tre ko bia go beka say Bible church that time Daniel teenager obi obeka say oh me free me kromu aba foreign land me ma many ham papa ni ha omo na omo hye me de bia say mentena me gidie mu nanso nam say na ahye Daniel munti Daniel eka say say minni fie nanso mintimu mabomadwen pose menya de bi ebeti onyankopon so kan Daniel friends so 1 to 12 emra Daniel 2 Nebuchadnezzar image no edrumre bi Nebuchadnezzar eka say wa worship image no de obetu jam Shadrach, Meshach, Abednego almost gina penten say onyame no besom no wo sa to so Daniel 6 verse 19 emra ye share ye elevate Daniel na omo nchen na motanti omo ye se ohene no nhemra se for a period bi obi amompaye na wa bebo mpaye fa wontu jatabon mu Daniel gina ne gidie mu enti principle a e kan wo ha ne se enya abribia na say onyame adwuma no ube ye we say you find yourself in a comfortable zone enti say a situation be a move out of a comfort zone na so wo baby a ehwo den pokra na even in such situation no ubetuma san agina asomonyame great me that say I think say dog can one hwe abusia for hu situation you just see situating e wo yanka san ye dem just say yatiko we mu na you are being invited say Buckingham Palace Daniel did sana ko ye because ye select you mu and you do mu ko ahimfie and ya hyeda se ye mu aduane a ahimfo no onu mu se nyo be ye ombetimi anya ya kese so put yourself in that situation so Buckingham Palace can chance afro media to be honest oh say contest no kura work with Buckingham Palace no because ye kasa in modern terms no kura be say aye den amaye yes Yanko ye chikakra say enye enkwara omo papa mu ana omo maame mu ewo bi atupan akọ ababruchire ana aba Britain ene ya bewo omo ha ena for some reason ye invite omo Buckingham Palace maybe kro mbeka say oh still yeah black Africans and a black British no ene for ntini betimi akeka bi akire omo we am kura directly no out of war yekum omo maame yekum omo papa yenkum omo kura they don't know where they were yes yenim kura yenim say
Daniel Moody 70 years in captivity. It is all kono ye 18 70 years after 18 no na all 90 years. The time when you had the vision Daniel chapter 12 no osina wodi napi tie kan say won kodati Daniel kura wu captivity. It tells you say obi ofiri nkwaso mu oyakoa wo in chains. It is a slave trade yasemi yoko na ye hwese ne slave trade na obi a ye chain for slave trade ye de no akọ ebia Jamaica and I say in the Caribbean na slave master ama waduane na wu gina n'animu aka kire no say me ne aduane no because enemy gidie enko you see ye de toto na mo de na yi ho a de nkrase ye beti ase ba ya chi omo umrante a omo ni 20 years in captivity or here to say Nebuchadnezzar no ye ruler and then time no the world ruler na o kire wo say di aduane we say na wo be gina n'animu aka say menyame a megine di entimi ni. This is what we are talking about. And enye easy sir but na manfa nka ho ne say onyankopon say na dok e ka no situation na opese ye find ye ho no sometimes na nye favorable situation mu na de woko so opese ye nka abosem ne say obema wa ye light to the Gentiles opese wo kana asem a ewom say na o twen Israel for na so de na so mo aso twen mu no na ohwehwe say wo mo ko ye no omo fa ni din ko okay and it doesn't matter say ye sika ne tu kwan anasa ho kire ne din ba ye anasa bibi nti na watu kwan akọ obi man so no onyame hwehwe say obegina te say Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. Amen. Most of the time 2 years ye juma semu ya ye ko school mu sometimes never be why say ye Saturdays we juma sometimes o best and ausro e be send ya matna ho am ni juma manya binisi say me bra Friday juma na Saturday miss Rose meka say me ntumi anhwa na juma na bom because me de me hu ntu juma na instead of me beto nyame so no but say ken kan o say onyankopon ma munya apiafo hini supan enwe ni munyam enti na oti o mase na the end of the day mission when the money they were 10 times better than no man no see ade enti ehu na ma yes I say nya gidie gina nyame se bebe mu ama na nkonim die be ye great no because na den ka meka se me mpa bo na abam say ma ba nko asum na ohina afrem na ohina duane na me be dividia say me mpa bo ame bo no we ya no anambwa but that is no we have to be very careful and that honom no nyankopon do kodua honom for a reason wanum koye wo de dia wan hwa nyankopon dia wo so denadi wo hono wuntimi ani modenti great afi yewura Esther ne Mordecai minim say Esther Mordecai story no Joseph says wo fa book no say wo kan ni denti wunya da you will just want to finish it because a story be a wo jasi ba bia na wo nya comfortable you want to finish it abisa for say wo trust ma there fa Esther book no try say wo be kan ni na wo be hu say ni esi wo a very beautiful story yen hwe emu asem kakra bi na yen kasa hu Esther chapter 2 verse 1 no edeba na sister again kan kakra bi na fe yen hwe those verses no yen hwe situation Esther ne Mordecai omo find e omo sing in semi etra ohini akas veros ebufo no anu joye no oka wasti ni die waye ni die wahye etia no na ohini asomfo a wosom no ka se ma wonhwehwe emabunu a won ho ye fe ma ohini na ohini insi ahwefo na henie nsa ase nyina so na wonhyiehia mabunu no won a won ho ye fe nyina mra susa aban mu ma fie ohini pani Hegai a wohwe emaso no nchen na won ma won kunu na ababa obeso ohini ani no ababa obeso ohini ani no inni hima insi wasti anemu na asem no so ohini ani na woyesa nso na yudani bi wosusa ahinkromu a ne din de Mordecai Benjamin a woye Yaba Simieba Kishba a wo two free Jerusalem ne nomum a wo two one ne Yudahene Yekonia a babahene Nebuchadnezzar 2-1 koya no mu baako na ono na oyane na janua ba Hadasa ne din de Esther efi se na onni eja ne ena na ababa no ho ye fe na nani so
n'anim so te na n'agya ne na wuwi no Mordecai afa no ye ne ba na ote ohene no asem ne mra no ohyiehia maba pi ba susa ahenkro de won hye hegansa na wode Esther nso ba ohene fie de no be hye emma no hwefo hegansa na ababa no so nani na onya nani manimunyam na woye ntem de ne kunu ne nua mano na wode maba nso a oyi won free ahini fie mano na wode no ne maba no kotena de ewo hoye ma no fie enso na Esther nya enkyere ne man ne nabusia efri se Mordecai ahye ne se onkyere. That's right. Na debiara Mordecai kotena ma fie a abonwa no anim na wohunu se Esther tiye na de wode don na de wode no beye as wale background na my situation ben na hwa Esther any Mordecai o mo find your mo was say me da say situation no dey em say yedi kan kura kan bi dada mama lay another emphasis wa ha yen kai say the book of Esther e kiro no after the book of Daniel. So Bible ni yan share chronologically ye share according to topics enti na wo hu ne sa no enti ti say book of Job ye kiro ya sa ye kiro Genesis kura Moses ekiro no ansa ya me eyi Genesis kire no and so esanse Genesis ya sha se enti ne dikan enu nti Mordecai a product of atukotenafo na se no mfafo no a ye fa wo mo no se eye ono eye direct a ye fa no ko ye no bi ana se oye ba wonto atoaso no bi enu ye nim ba ye nim se Esther de ne na wofo a ewo no ena ekowo no wo sa bia ho because Esther wasn't that old enough say ebeko back to the time wa na ya form no mum no nti Esther ye ti say ye ya betena ha ya wo ye me ti say me ba kwa bra matukwan ya betena ha no ma wo no but ne ma me ne papa ewu nti that is the fair situation, a situation of ahoho a ne wofa ne wofa say ana say ne nua eba tete no. That's the first thing. The second thing and say we hear Shadrach, Meshach, Abednego, ne Daniel. We hear Daniel ngoma. These are the only 4 people ayebo omudin say omu ye faithful. Meanwhile no okay kan Petrus and Professor Ellen White say there were so many faithful people but Nyankopon ema we mudin no ba book of Daniel no just for us to know. But na bi mu ho ampa so the book of Esther kire yen say Mordecai is one of them. Ayambo ni din wo Daniel ngoma no. That's right. Nanso na oye faithful to God. That's right. Again situation ni bi so and say at this point you know na Mordecai say na Daniel mu wo ahemfie som no na Mordecai so som wo ahemfie. Yes. The similarities be wo ho with say na Daniel mu de no etie no a but ne na different e wo ha and say Hadassah the Hebrew name near Hadassah na ne English no. Yeah, Babylonian name. Yes. The man no. Esther. Na ya change your mudin. Send ye Daniel mu nyina ye change your mudin no. Ye timi sesa wo mudin de. Nanso ye ntimi asesa wo munyame. This is very very important. Omudin de omu nyina ye sesa no. Nanso ye ansesa wo munyame. The situation omo find omo ho ne say ye no mumfafo a ye som ewo ha afei ohima vasti aye ni omo ho ye ntimi nkomu nyina ba ohene no aka say meyiri we meja no because of eni omo ho nsem a vasti wa ye ntino. Yes. Afei me peyere. Yes. Momfa mayo akwan a no mofa so eye no te say ye kura no ya mamre mu ne ohene bi wo ho na so wo peyere a etimi kofa maba wa no mo ho efe onya point wa uni say na wa waro say bi na na yekoso yi eti ohene Ahasuerus ana Sextus ohene no ne din na nkasa Sextus but na Ahasuerus afei Esther abeye one person a senkamene wo a bia ye beka say ye de ye asomfo ye ahoho eti nka ye nka we ho but senia ye behu no later no eye emire bi nti senia medi kan say onyame de wo situation bi mu a
whether you are there as a hoho, whether you are there as kromani, whether you are there for anything, no, who ho say, ubeye bibi amenyame, na ubeyi nyame din achire. Yenka bo say muma ye mfi. The situation no mo find o mo ho no. Ye medi kwato ne say, Mordecai ede Esther ekuo mu no. One pese obekire ne nchi from the start. Okay. Adintira. There were reasons bebree betimi amano there, but ba ko ayese yeti ase ne say esane say na omo enchi eye nkoa enti no say okoya nka ye total disqualification because akoa ana afina entimi nware ohene e ma na nyeye enti no obu aso kakra yenso sometimes no ya na ye pre ye ho say ye be kire yase ye gidie ye so ye say yemfa Kristo nko dan say because ye won krofo bebre a no kwasem ne say uko straight away depending on situation no na uko ka say me ye we ni ana say me ye me da kwanhweni a there are so many people who will switch off just the fact is say we can say oh yeah kwanhweni no because omo preconceived idea be about you but say wutimi enya the point be a won no agree agreement yes na mo ni nyina wo the same area of concessioner afi wo kono ano baby hia say wo da wo ho adi no wo da wo ho adi eni ntira oh eni na menim say mokura say na moti o but wudi kan ekobo wo doctrine dawro ansa wudi Yesu Kristo ni odo compassion no edi akwa you will not. The Christ method alone will always win. All right. Say, show compassion. Okay. Do it for them and bid them follow me. Okay. Answer omo abediwechi. Yo, me da say opening hands, me da say abusia 4 year share Esther and afa Mordecai omkopie obi e mind. So sisi sene abasem no aba betru no Esther anya ohene no animu adom abepie ahimfie ho no sister ge so share Esther chapter 3 verse 1 to 15 BBC is a very long passage mem pese yebe kohono yebe kind passage ne bebre but him say in that scenario no obiana peni biana efrene Haman ohene no born abaso na opese nko bia bekoto no Esther ene Mordecai ankoto no nti openi fa abufu paaye enam saye so yes enka ye ntore Israel for ni na say ehon masam no etesen me that best back izania eda kan besin na omo ye nko a omo ba ho na akoa oye ejuma o hinifie na Haman ya man so say ono ye kase time upon man omo wo ho ni nyina like ebia ministers no ye mu panyini pa so bia koto sabe bia ne yes master body kan kwa de oze oni de onye if you say this and my say share Deuteronomy 25:19 omo say na sanko mo ye Amalekite for asefo na omo ye Israel for atamfo ena body kan so nim say onyankopon se ma yenkoto obi anso mo bia just onu nyame nko a and with that background no there was no way now no so ye faithful to nyame no there was no way now I na dream say obekoto Haman enti omuka kire ni si Haman ebufo but that time the person didn't sabe kano because na enye onu nko ni kofo ni beta no ka so no de onkoto fi say oye June enti omuti omuka kire no si o se watesa de ni ojufo bi so omuwa ahime mu bebre enti sa de te de me ntori onu nko na se me tori omo maka ni na ase enti Haman akpaye ohaw ediama no nso no si enya de obekoto because enya sana onyame de atwe no enti yenso ane ye wo ha ne niema be na ye koto as a Christopher ebetime niema bebre bia me de be defend dog de be eda de besma koto una wonim nya wo ya de atia ene nyame asem enkope mane adisani ni mane say nei say yakoshia ti say de Mordecai shia Haman na no wotumi na no owo control anko betimi aye bibia na opena enkeden na nka ye beye Haman anye ede na to no si yekoye ni ma be hu say wanya no onyankopon ehye ni wani munyam e ma ni anka na Mordecai
Haman pese yemfanya on Jewfo ni nyina edane ba ono aneso enti ne ye hia ne se ye benye gidie no matter what the circumstance ye di nyame besi ho onyame kwa be yesu sidua na yama ye yiwa ye yu ni eda bi anye aye ye da bi na se nyame anje ye mpo a ti se de 3 bobos ne ka se nyame na anje ye mpo a on ye nkoto e bia na onyame anje wo sabren but when it does be say owo sorry bi wo ho a onya Yesu Kristo ba onso beko enti enye no creditfo ti se Mordecai or how be bad enso nyame kan ho a ye be nkonim difo great me da se pa sister Gesen abusia for ye hwe Esther and afi Mordecai Esther kopie wanya ohina adoma fifi watimi akopie ahimfie ore ohimpo kese pa ohimpo mo sumo hene no a obi a yema no so efre no Hema nya dibia kese ananka opese amanfo koto no mosore no ba Mordecai aseda bi mikro mu nyankopon ko a twedi ampon nyame obosoro ne asaso no kwa na sefata se ye de sa nidie no edema ema Mordecai efa Hema fa Mordecai ho abufuo adusian bebre ha me no mienu a ankade ne ebeye ye bekoto no anase ye nkoto mo abra ye nso ye ahoho ne amanfrafo wo obi manso ye nto aso ne nhwese ne story no ekoye so hwe Esther chapter 4 no verse 1 to 14 na sa babia Easter agedi asi eto aso a ebepem ho no mo a ye hu se Haman ye se sa na tie dia obetore your friends say Israel Jew for ni nyina asay dog ediebe na esi ewo honomo nti ye to aso sani antiage kan bedru ye no bedru ba bia ehu fe say Haman a convince ama decree na ba say Jew for ni nyina ye ntoro mo nyina ase na what can be said the book of Esther ede so started say what kan story no to aso say one person will be to ho na onyankopon person pick lessons because sa we nyina no na onyankopon wotrimpo bi a oye na ye bewie ne be tie ase and sometimes onyankopon adwumam na bedru ba bi kra obema kwan ma obi atan wo enti Haman na tan jiufo nyina no de na adwemodwe say oye omoboni o be na ya part of onyankopon plan no enti say decree aba yesi nko omo nyina Mordecai so ye Jew ni nuanom nyina so ye Jewfo na onya sa otesa asemi na call Esther ho na okachre Esther say asama abanie enti sorry na call hene ho na kopacha omaye na omumman num so na omo omre bi wo ho say so hene mfre wa wonko hene anim na so call hene anim a the only way or hene betuma save on so hene will golden way stick be so the tunnel so na wakosum na wajao and na Esther can say from 1 month ni or hene fremeda enti ebeda na mako na hono na Mordecai ma this powerful message I what we say Esther 4 hono especially verse 13 and 14 or say Esther je din na chi de make catchro no say onyankopon etim koma ne ma enti say wo relax say odwe say wo de oye queen enti asem na eba na mfa ho na wo relax say wo nkom onyankopon be find way bi agene ma but don't ever think say onyankopon gene ma o say ye bi ba won so obey free mu e ho na Esther etnase ye no kan say what can mama to meetim kokachre Jewfo nyina say munkoye fasting 3 days obi anidi me so me servants na yenso ye be fasting na after 3 days no me call hina anim na me call hona se be wukura mpa me perish ama onyankopon me ye di onyankopon epese me ye na se na me ka no story to aso nyina no ekosi awie ya obehu di ntia na onyankopon yesa na anije sem ne say ultimately no onyankopon ejene ma na lesson bi wo ha odofo especially yan to kotna for immigrants ayaba krom ha won say
sometimes when him say more mutie be from Ghana, be from all over the world. Sometimes say we are Ghana ni nebia unyankopon adom we migrated to a foreign land. We could do foreign land. No unyankopon opportunities bebre Ghana ni ba. What sorry now show who a position ya media mouth in a foreign land no. Who say you don't deserve it. Ne ho ena modika asemi eba ho say Onyankopon e the west is a position no, not just say fa enjoy keko. Onyame the west ho for a reason. That's right. Ebi out Ghana, ebi wotie kura bi ase, Onyankopon mo efre kura na se akoduru Ghana I'm crying. Say office kakra kabi na otim. Your mass some elevation bi nyo na ofri o. Sen ka hwe baby a wasetena pa baby ofri na. You don't deserve that place. But Onyankopon the west ho for a reason. And no ena addition chere say position bi a Nyankopon de ama kwanya bi o de ama no who say Onyankopon de wasi ho say obe use sa position no influence obenya no e de aye onyame adwuma. Great me da se pass why na sa e de amaye mamen ko opening hands so na fe yenhwe the results no miracle na esi no so wo hwe Esther chapter 9 verse 1 to 12 na Esther so obekọ hininanim hans minim okọ hininanim no edie ne siye na die na ebetimi asua firi mfoni no de etwa kire yen me da say enti story no is any kind is a continuous story the whole kind na uje bi wo mu a ebe den say obeti story na say the all this while no atukotena for ayi enumfo a mobrofo afi de wabe yo hema afi hema edini nsem hunu no afei de zania dog kan no in times like this in such a time like this emireti say nti na bia onyankopon de wusi say nti ampa wanyankokoduro wako okọ ye no ohene hu say na say akwawi adwembone na ode ba me yire Esther e ka hu bi no na ontimi reverse ne decree no in those times you know so ohene kan asemo a you can't reverse it. You can do a counter decree. But say what can I say? Martin to sort of me for it never happened. Yes. A basa it me too kura. It in your year and say ono so osanhye mrafo fro hene kro no a say first no mra me share and say the Jews had no power so betimi e defend omo ho. Na say munkum Jewfo ni nyina na e that law. Yes. He say there near mra ode ba ne say emra e ka se monkoto nhye omo so no menyi mfiri ho fi se medical ahemra me yo hene na mbom no se sei de me se ahemra wo province ni nyina mu se Jewfo no betumi a omo defend omo. That's right. Omo so nku bi afei de e ko hyehyɛ so na ne nwanwa wo mu ni se wo kan chapter 9 no a verse 1 e ko ni nyina no a o se afei e dane so se yenkonkokum wo mo no ampa yenya nipa na omo ho pere omo se yekukum Jewfo ayi omo nyina firi osan krofo we ohun se ne na dog e ka no wo yetukotna ni a first of all hu ahin dada no matter how awo ne kromafo besere ewiase we se ne yete ka racism no matter how abroni ne wo besere no there is some kind at the back of their mind say they are superior and you are inferior say wa ba besere wo bukuru enti no normal bi wo ho a esa wo gitum say wo nya no pepepe senea wo motie no wa nya ntum sa da bia be disappointed enti ye wo Jew nkrofo na omo wo Susan ene other province ho a omo ase omo se kan na nanam say ye de ye kwakukum Jewfo no nenso eni gesem awo Jewfo no famu ni say eduru ho no etane yanti se Jew ni ba kokura wi bo mo kan mo nyina ho bom e defend wo mo ho but rather no Susan ho kwa no omo kum 500 men. Yes. Afei in the other province no baby a Haman ne ma edu ne ma madu ewo no yekum omo nyina enti ade chi ye na ohene frɛ Esther say ne mika ye no mate say nipa ahinu mawu mate say Haman madu na wu ade mbiem na wo pɛ o se owu kuro wo no omo wu no kura no enye enough omo mfo omo afunu emra ne yen hange no omo hu say they have died on a hanging tree. Yes. Na omo yesa ede be na asemu ika so wo the book of Esther
baby and who I abu nyankopon din wom. The only book in the Bible the word God ana Elohim ana Jehovah MPM. So it is the only book that we see God's hand running through from the beginning to the end. Yes. Nientia almost struggle here as a book of Esther. The infant consistency book no one a canon no be ana just like the book of James. Omo bre pa a children omo yes we see the Providence not about the name, it's about the work of God. It onyamensa ewom. Mamenko back one step about worship no or some no. I get it for onyame de yesi ho Isaiah 49:6 me say kan yanka ebosem ni biem. O say ye beye kanea ode yen beye kanea han ama amamamufo na ode yen ama ne nsem efa ne nkwagye ho his salvation. Say ubetumi aye say adwuma we say memetumi aye. There is one thing you have to take note. You don't compromise worship. That's right. Awesome. So we Bible no mu nyina baby obonsam ni nyame ma kopa ye koto na sorry. Yeah. Eti na Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, na Mordecai na Esther, na omu nim sa story no about omu nuanom a na omu kwasum say osom bi ba ya omu ansom omu sum Nyankopon kwa. Na Daniel akode jatamino because of the empire any osom. Na Nehemiah and Ezra Asia wo tiny wo how efa osom ho nti. Yesu no ankasa na wo ba ye no osom na obonsam pese oboni mu ase okoto na wo sore me a me de wiase nyina be ma wo. It is about worship. Yes. Say nia ha me enemire mu e wo yen mu as akwanhwefo, yen mu as Ghanafo, yen mu as abibifo. And say ya how nyina ne say we are quick to take away our value. Nia ye wo ye culture bi e boa yen, ye ntete bi e ye somo a ekuta mu firi tete no ne se ne ye nyina ne se ye nkofa afoforo de ni bi na ye nsom se obi but onyankopon asem kire nse Mordecai mu se ye nkoto onipa na so we yesa ai dog kan o say e scary sometimes no owuo ejina wanim se wo wansom obonsam na wankoto noma saa no a etimi ye owuo mpo na so se wutimi gina saa eno ano a onyankopon nam saa story so kire yen say his providence is always there for those who stand firm for him. Okay. And unti yenhye ne nso na yema ye you enye you yensom no kuremu se ni nyame dia mayen no na eduru a se ne the book of Esther ne nsawo mu no obekun ye kun nyina ma ye empo so owuo ba mu mpo a eye nkwagye hu wuo na ye nkwagye nso ama amama nyina. Okay. All right, me that's it. Sister again. I can't make say Esther ni Mordecai na omunye prophets. No omunye sofo, no omunko theologian school bia. That's right. But omu etunwa chesum. Ah baby no omu wo bia no omu yiro omu ye adwuma ye se ne se no. Amomu timi nya ohine ni madum. Enti it doesn't matter baby e wo bia, nya ye bia yamfa yakoma ba bo si wo ye adwuma ye se ne oyamanyame. Because no ye yinti and amomo so enyo mo kono mo nyanko mo mindful nyina nyanko enti ye baby e obi yemfa no kredie enye adwuma na bia nam sa no kredie so be ma yakonya ama onyame ho asem bi etimi aka atro bi and so how be bambo e betime kasa asem si di asem we de menyi so betime aye timu ma yemfa no kredie enye ne ye bia Jo meda mo asepa abusiafo Esther adusua no de ensem mo bebre wo mo aye kase ye betena ase na ya dusudusu na ade beche ba mi yese kakra na amaboafo no apone ho no ya nya adusua bebre ewo mo se ye wo obi manso se no mum se ekopesika se ekopa adwuma se ekopa ba bibia wo bia no ugidi a wo se Kristo ni no membre na seda because nankopon du kodua ho for a reason. Enti no se na afustuo no ko yere miese nyina yatie yampie na fe yemfa nkobobra da se ne ye de adusua di kota na wie ye kra na de bebro na etoso du miensa no enti se ne oboaye na ye ne ayesa adusua yi sa na miese da se nden so beboa na fe ye ne ayesa adusua no ti da se ne ye nyina bisa hia wo hasibi na fe ya run up kota no ne yusia ni nyina onyankopon enhya mo babia mo biara katwani na ahobrase mo ma dog shraso emaye na me ma mo yemo mpae ewa yesu da wase ewa disua de amaye enam do awodo yenti abrenya na wo ma ye disua ma ye nkranhye ma ye nigye bebre
wonam the book of Esther so akyerɛ yɛ sɛ ɛwɔ mmerepam ne mmerɛ a ɛnyɛ mmerepam nyinaa yɛbɛtumi ayɛ w'adwuma adigye sɛm a ɛwɔ the book of Esther ne sɛ wo sɛ ɛwieeɛ no amaamanmufoɔ bebree ɛbɛyɛ Jewfoɔ wɔn bɛhu wo nti Awurade mmerɛ na Haman time Mordecai ne Esther na ɛnam woyɛ ɛyɛ part of a plan a wopɛ sɛ wode gye wo ma mesrɛ bebree sɛ Kristo so obi tie yɛ saa mmerɛ yi na will go through a situation like this. One man a kwenya bi, one elevating no, one man wode ne si baby say obe fasa kwan no so de agye afoforo ba nchen a Mr. Osema wo hu se enunti na one man sa elevation no. So obi wo ho na okọ ohaw bi mu na enam sa kwan no so na ode begye afoforo se na Haman a time Mordecai ene Esther so a ma nipa kro no enhu se onyankopon wonam wo kwan bia so a wutim de ye wadwuma de mestre be brain se mre bia yewom se ye mrepam se ye mrebonim se na ye nam adusun so a kyerɛ no ye ma ye ho kwan ye nyina ye gidie mu na ye ma ye ho kwan na ntim mfa ye nye wadwuma ye da wase bebree efisi ebisa we e wo do ba Yesu den mu amen amen